Dobar dan, Jozo Mogila je pred vama. Mislio sam snimiti set nekih zgodnih savjeta možda oko putovanja. Jer sam dosta putovao s motorom, znam da puno vas isto putuje, možda ćete vi isto htjeti podijeliti neki savjet sa nama. Ono što mislim da je jako važno ako želite putovati sa motorom je kao prvo da naučite voziti motor. Možda djeluje bedasto ili obvious, ali vožnja motora je puno složenija nego što ljudi misle i sigurnost u vožnji je jako važna. Osim što treba paziti da ne vozimo prebrzo, bilo bi dobro i da stvarno se naučimo nekim tehnikama vožnje motora. Mi smo danas ovdje sa osnivačem i predsjednikom Moto Gymkhane u Hrvatskoj, Žacom Marinovićem, koji će vam reći malo više o Moto Gymkhani i o tome kako naučiti što bolje voziti. Žac, što ti imaš kao neke glavne sugestije ljudima koji voze motor da bi sigurnije vozili? Za početak, jedna od najbitnijih stvari koje ljudi totalno zanemaruju je zapravo kočenje. Znači, svi znamo dati gas, međutim, kočit ne zna svako. Danas imamo ABS-e i razna čuda tehnike, tehnologije na motorima koje nam potpomažu, ali ne potpomažu nam u onolikoj mjeri koliko bi nam u svakom slučaju trebalo pomagati. Moj savjet je zapravo da osim tog kočenja, znači jedna jako bitna stavka je bez čeg se motocikl ne može voziti, a to je obrnuto upravljanje, odnosno counter steering, koji svi mi ga koristimo. Samo onog trenutka kad postanemo svjesni koristiti counter steering na pravilan način i da smo svjesni da ga stvarno koristimo, tog trena smo instant bolji vozači. Okay. Osim counter steeringa i dobro kočenja, koji još neki element koji smatraš da je često premalo prisutan, a vrlo je bitan? Manevri pri malim brzinama. Znači, pri velikim brzinama manje više svi se koliko toliko nagnu u taj zavoj i tako dalje. Manevri, recimo izlazak sa parkinga, parkiranje motocikla, okretanje polukružno na prometnici, to je velika glavobolja, ali baš velika. Ali svaki homologirani motocikl za cestu se može okrenuti u 6 metara. Jedini ko se ne može okrenuti u 6 metara je zapravo vozač motocikla, ne? Tako da svaki motor ide u 6 metara. Osim eventualnog pohađanja Moto Gymkhane kao jedne škole sigurno i spretne vožnje, da li imaš neki savjet kako bi ljudi mogli napraviti neki praktičan pokus doma, vježbati i tako? Da, apsolutno. Mi na svakoj školi sigurne vožnje zapravo ljude educiramo kako da vježbaju sami doma. Znači kako ćete vježbati, kad završimo danas sa treningom, kako ćete vježbati kočenje doma jednog dana, kako ćete vježbati ulazak u zavoj, okretanje, a to je, vjerovali ili ne, to je jedna osmica. Znači sa 2 flaše kole, sa 2 flaše vode, na bilo kojem parkingu raskoračite 12 metara i peglate. Ako taj dan peglate 8 sati osmicu, idete doma sigurno ko bolji vozač. Odlično. Još jedno samo pitanje, da li to može biti i 2 flaše pive? Evo, čisto pitam za frenda. Ne. A 2 flaše pelena? Opet ne, iz 2 razloga. Osim što alkohol, jel tako, Moto Gymkhana Croatia ne podržava, boca je staklena. Tako. Dobro, hvala na savjetu. Padne na bocu, stakleno nije baš. Hvala. Neka sreća. Hvala puno. Može. To je bilo sve u ovom našem prilogu. U sljedećem prilozima neki modovi motocikla za dalja putovanja. Jozo Mogila, pratite nas, šerajte nas, lajkate nas i vozite se na 2 kotača.